Mo ngubule duma hamo na vahina mochi mayangi jeje ikla konanga sutayam kiki nyaka dua shapu kwa niyo ni hisho birini manya ngba wesema wa wesi Reverend Father Emmanuel Alumuku hawalo nsukwa shamkane manya mba ayose kewa ngubule duma hamo na vahina na chiya mayangi jeje ni konanga nasa kene tu ngwanano Bene abadon mushumaken Kristo nyeng pas mangwa nkane maondo ile duo nya Ecclesia Otsano Catholico alu nanse nkane maondo ile duo chapo krani ni kinyom ibane kine duo ne kikwano hihi singwa yange yomba Israel mba yangondo so yimambe nave velu yomba lung duen ki chansha duen ki pansha nave tsene kevene vi guma vi lam chow shamose wan shunu yangelu yangondo tindi we duwe ki pansha ne ambe ke kanyi we yavelu vi ya bala busa vi yanya vi yana ka yanchi musu duwe vayacha kanenge ye chane yangi vulu yane ilu i mzanza yenyo ki duwe uchansha hama shenchiga shikpishi kasi nangi chaga sinangi hinanga sikanangi hamenga sinangi kondo aso yesimba mbache suluga ahansi guma kwane hingi u shegen kaya ondo so sega shegen u kaya ondo so yesi yacha ba ondo shun orondo u mimi u gbesha mantane she mongpano so wana yachanga kana ha ki ko orun u kivyange sangwa Yesu yanna bahanina benda nayo kwa yambe fatio nave kwa yanga kamwe yona kredo kala sungwa vyangela kai wayo gen ya lo shuia kwashi akpene bledi etia Yesu guma kwa yane nayo pishi mba yolo dubuta biya kwa yane ne ikpembledi tia kwa shui hiane ikoho kwa yeno yane kuma kesipu karaha nyane yombane ne shiviva ninge Yesu ke Yesu veda nyope yan Yesu lu kwa no kivyange usungwana an Yesu ka jiliye na bakelemo ka hachu ne songa na bakelemo hachu ne nge mimi kimoga na bakelemo hachu mo yam nane kwa yane ya ashe bishi semba mba che kasi dondo Yesu shachu bayo ase ko sizwa miki Yesu ko nenge Yesu kato wasi kenga chinka nenge Yesu ka ondo wasi shine yimasega ka ko sizwa mi na lo sizwa kwa ki Yesu ga ya sisika nenge Yesu ka ondo ga kampi hange kredo wane jene mo ndonu Yesu kanyi mdono Yesu hachu anam bredi mya mdono Yesu hachu anam kwa mani ma mdono Yesu shachu nyi Yesu neka wano ondo Yesu neka ondo wama Yesu pine kwa nekba nyia we ulu dono wene dono shachu uzwa mtira hina yumu we ulu dono wene dono shachu ka ondo wo yumu Bampine hama wose agbape nanana amsa shave. Mpine ondo kredo na mono lumuyo. Awasese shiazungo se mhono. Samasi dono Yesu shachu sizu amba mtila. Samasi dono Yesu hachu ae aka hine towose
Tumasunu Yesu hachu anase kwa yansi ya. Tumasunu Yesu hachu awasese shegmena wewe. Ba sifatyo venda si Yesu wasense pa sifatyo lumung pai. Wen kawonondo shiva sho yimanse shintana hama wasi nana washuma nana ve shinana ungwa nana waswan bana bagen pa uzan kwa Yesu shijona mtila umotsoro shintana mpinondo credo mono lumuya nasa chi vieren entite mawa manchian jingi. Amen. Kane mangia Jesu hatwang ba wasi Reverend Father Emmanuel Mokuni pada su pishi na hamo na so je declare colonna gia suna no za hen Yesu. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest droughts and storms.